Girafu ya kiumia giki ya murimu wa COVID-19 kuongerereka kwa namba ya kaunti iria utambite cituranirwo hamwe na meciria mate gukinyiria mweri-ini wa kanana ithabu ria arwaru eru a murimu uyu ria ya gukorwo rigitimira andu 200 o muthenya. Nikuo gutumite minista wa ugima wa mwiri atongorie ujumbe wa maabitha nene ministry-ini yake guthurima mehaririria ma thirikari cia matura riri murimu uyu wambiririe gutamba nginyagia icagi-ini. Today's visit to Machakos County is part of an elaborate plan being implemented by the ministry to inspect the levels of preparedness at the county level and to ascertain the type of support needed. Kama wewe ni dereva wa truck na unakuja unapitia Machakos na umetoka Mombasa, sasa tuta make sure kwa boda ya Machakos, kama hauna barua ya kuonyeshana umepimwa na uko negative umetoka Mombasa, hatutakuruhusu kuingia Machakos na kupeleka ugonjwa the rest of the country. Kaunti ya Machakos ina arwaru atatu gukinyiria riu no mehaririria-ini mayo igarurite kiharo kia Jomo Kenyatta na gugitua thibitari ya murimu wa COVID-19 iria ina wodi cia arume na atumia na ingekuwa arwaru 200. Thirikari ikiuga ati mehaririria ta maya nimo kaunti iria ingi ciagirire gukorwo cigikirira. Gavana wa Machakos acoketie ati no ciremererwo thirikari nene yathie na mbere na gucerithiria mbeca iria magavana magirire kwamukira. Hapa Machakos mgao wetu umechelewa kwa mwezi mzima, kwa hivyo hivi sasa unaona tuko hivi tunangojea fedha zije, tunaendelea collect, lakini tunaomba sana tumesikizana sana na treasury kwa muda mrefu kama magavana, tukasema weka tarehe, kama ni 15, kama ni 30th, kama mtatupatia every 2 months mtuambie, lakini tukikubaliana ni tarehe 15 na fedha hazifiki ama tarehe moja hazifiki, zinachelewa mwezi mzima, basi inatufanya basi tuanze kwa accrue pending bills. Thirikari yugite atiriri namba ya arwaru ikoretwo ikiambatira o muthenya, akenya magirire kuhanyuka gwetha uteithio wayo na ihenya turia kwahotekeka riria mona dalili cia murimu o wothe ohana homa, handu ha kugiika kana kwirorera endwa ao makigiika na rimwe gukwira nyumba riri uteithio wa thirikari ungiheanwo na thimu imwe tu. Thirikari yugite ati kwaga gwitia kana gwitiria murwaru uteithio ni kuiga mioyo ya andu aingi ugwati-ini. Ukiwa nyumbani, don't be afraid of the patients. Dial 719. We actually have 60 doctors stationed at the call center in Nairobi and collaborating with our county departments of health to be able to ensure you can get the care that you need. Help them. Leo ni yeye, kesho si ni wewe. Kwa hivyo tusaidiane ndio tuwe nchi moja, because as I have repeatedly said, if we behave normally, this disease will treat us abnormally. Maabitha a borithi magitharikira ibanda imwe mwena wa Kibira iria cikoretwo cikienderia andu njohi cia ibango na kwagarara mawatho ma kugiririria gutherema kwa murimu uyu. Thirikari nene ni irutire federa ndune kaunti cia Nairobi na Busia ikiuga ati kuongerereka kwa arwaru miena ya Kibira na muhaka-ini wa Kenya na Uganda ni undu wagirire gukuo na uritu no tacukirio makinya ma naihenya na marumu, tondu wathie na mbere na kuringo itheru muthia-ini ugacakaithia kaunti ici na bururi handu aruma. Kindu kinene kiuru no kironda. Maybe Governor, you can translate that one. Namba ya andu aria mena murimu wa COVID-19 ikiambatiraga o muthenya na rurenda rukionanagia uria utambite kaunti-ini itiganite. Thirikari inyitiriire ati mehariria ma thirikari cia matura niguo gukorwo ri muthingi wa kugiria murimu uyu ndugatambe matura-ini maingi. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Machakos, njitagwo Waweru wa Nyambura.